Mema obi akwa OB4 GHTV, the name still remain of both for back and say that for Ferrari de amaya katrema double dreamer e moja dear frusane. That is a pejane dear ne jetria to or mining puntu a dear bemo miner ye dear OB4 GHTV, a Christian dominated channel, but ye dear sofu pong. Ebema o mine no ya chichiri ni ye because en go form yensa ene wo wiase a o metima ma o mine Ghana aye baako eye ya hemfo ye politicians and at the kese pa room sort of for ye pastors no and the men of God no so no me nyina and OB4 GHTV nti me ma men sem netenten ma men welcome me guest Apostle Steve Apostle me mo akwa ba OB4 GHTV Reverend Mejoso na po me Erade adom ho ye ahofene eboko ahofene aduare wasa Christo nti me peda word now is Christo nti such a humility sanity what's your secret every day you also look young we dey be say asem no kre we asu bia we na hint asem yes Nyankopon we na hint asem yes na also sa enti betika krebi because program no mo na mani abreso ene ade bia secret dey on say nipa wo ho a 70 years ene Nyankopon de ma ye nyina yes na etwa se utimi duru ho yes na ansa na obeduru ho no nyesika mpati wate ase yes good eda de obi abenya bia de mansa no wagu yes sana nyame de ye wiase na mama ya de ba kubu ho a wa hwa wunya be wuntem o de metem yes asomdwe mpati wate ase yes na ahobrase na de sa de ne ba ahobrase na de asomdwe ba yes wow nti se oni ahobrase a wi sikeni kura wasomnwo yes enti mimi obi a mo ahobrase yes we akura keto akura mimiti wo life a hu se binua pani no yes sana me de netie enti eno ne ahobrase ne o secret ama oluku young for sana te okay de minua ba ma hwe me no Apostle Steve Diaro ban say ahobrase na amana ba bedru de pempen so way is just by the way education e de be ma wo a wo hwe me ne se wote ho a suro nipa bu nipa respect nipa fairly de man nipa na mu medu no kore so aka no kore kire nipa ene ye be ka no kore on the show of mine no de ekeka kono Reverend who ni say ada se me fa konya we so echia obi bia na mechia mea menua bishop kase ba kope yes Apostle Dr. Louis Abwaje worldwide evangelical seminar yes Erade Nyankopon enye wadom amen say enche bia ya nura kura yes na o hye ne maso fufu bi nti o de ni die maame e maame kota na chi koboa no yes menua o hwe me a Erade Nyankopon abasa enye kase wo so na o ma won kwatenten ende no kra o mie wadwunum yes de bia impact bi afama o mba no yes amen na me chia obi bia so ya o hwe me yes na be che obi say o mine no nkase say ekose how do you see it because you see a politician say yakọ IMF aba yakọ IMF mu na empanufo yi di ehu agoro ye busa say even Ghana card ya ye ma ye say sika twitwi di de ye Ghana card emfa so wo so ni medasi Ghana card emfa so wo so no medasi edi nkan no me de bia ya me ka say de bisi bia Nyankopon asem on de me kire no yes nti the book of Thessalonians inside no boy ya na minti I said akwa bi di ba akwa say you go school near friend statistics when was it cancer stats was it services was it statistics was it and kan ya First Thessalonians that's it chapter 5 verse number 18 ka say me o si papo boni o yemfa seda ma onyo otumfo Nyankopon yes na say no kura se otumfo Nyankopon na bu oni wiase dia na che na asem no kan ni tumi ye den ediem me da se na se tumi nso wo me dia na che se dia seda ma na emu nhira ba ye den ebeba me da se o se o man we no de bia ya me ka se ne chichire no ya fom kakra ai me koso aka kopem tama obi abete ase ya nchichiri ni and emu mpanimfo ne yepa omo se omundi ade no ye choose the right purpose on say the man make us ye choose ni say ye nipa na choose ye ya Nyankopon anya dan en choose o mama ye nipa na choose ye sanete nipa to what ase say ye twen Nyankopon choose ma ya na ke any problem
Your countries be below where they wait for God to choose for them. Yes. And the data, any Gisa independent, no, yes, date, no. Yes. What you say? We are not the first Africa born independent. It's not like that. Yes. But what you say? Yes. Like Nigeria for Krabaji independence in Ghana for. But you are home pray. And Kwaji independence. But what you say? So what you are home pray, Eji what you free will be what? Who do could do feel crown when you must say biase? Asemu. What you say? Ethiopia. Funye Krawi, a waudia. Yes. But who buy Nekutame? Apostle from me. Yes. Child phone the man we are. For the cockatoo on crown, no feel sad. Ah, I may have fully cry, a genie giddy grab, Papa no cannot call the head. What the head day? That is the common sense. Yes. It countries are Omunya would treasure Yamianim, Emanya Kupona Casa Geo Mine sea one. And they almost tone. Nigeria almost want me to throw mine because me and Kasami have 5 powerful countries. Na Nigeria can home. Mali can home. Now come Mali, I'm going to maintain. Yes. And I'm a boy. Yes. But I see. And when you know, so powerful countries, not just Nigeria, I can home. But it's a local Nigeria, almost economy. No, say 2 cedi na Ukra. What the will be or 200 no Nigeria own. It me will be a who be a be. Say Nigeria 5 cedis na Ukra. What the man say me 12 near on my nam, on my kusia, on my winshoe, on my be a who be just okay some impe. Oh yes. Into economy no. Oma branding in such a way say ebe boa wo bia. Yes. Me pato what you say. Me mo anamfufo bebrea a geology car dealer or one Nigeria. Ibu state. Sa mine no o madamfo. What you say na say. Ni nua ba ku bi yesofo ono so ye madamfo. Enti omo nyina no na ombaga na ha ye me ni omo na nama omo kan Nigeria history ni ade. But what you say. Yes. And enti no wo hwe Nigeria no omo krampo na yeka so omo ye tuturu man ni ade na yen ye gifa hudi ja omo na. They are far better than Ghana. Wow. Oh yeah. Bisa won say die ntina ye actors ne actress no nyina adwane akwa die ntina ye si age independence ye nye fa hudi ja Nigeria. Na ye actors ne nyina adwane akọ. Let's say Nigeria ho no ho ye far better than Ghana. Oh yeah. Yes. Bisa won say yen check population census, yen check population census so jade. Nigeria for me saying 280. But what you say? Ghana for you saying after you do say 29 million or so 30 point something million. We have 33. Me that say. Inti ye ni Nigeria for ye omuche Nigeria be 5 ani e dey. The home back. Mo. Babi so say sankrofo we nyina e live good. I don't think they me say na. They are all living good. Tina me bisa say Ghana card na nkasa Ghana card na omo be pije sika twitwi di e ma ye de ko ho Ghana card na emfaso was so pa. From the start na I know for sure say I'm Ghana ni bia Ghana card. From the beginning this is what I know. But once on my way no say bibi ba no mka se koye bi na wa anya obi kura tenchan asemo be ka kire wo no na okura no why to say wo de wo nyom man papa. Yes. Until you just participate wo do hu hiem keke. Ti me Ghana card no I just participate say menya me de. But na me in spiritually say enkonko do be faso bia ne so useless. Because my friend me nua bi wa amanane na obi say a country you need database ewo Ghana card no ho na ye ni data for Ghana card na yes ye Ghana card I just akoto air condition no akoto outer no na ina na ebe bom frame no wa nto no wo de air condition ko ba chira still da na emu ahihihie no sa na te Ghana card si the Ghana card na ma wo wi na intimi serve as adekoro na wase ye na fa so bi enu so se as Ghana card no ye friend say bank nkwa na si ye be use the ten say ade papa bi ya sha ase wo nketuam. Yes. Na bisa won say wo Ghana card no mo sha ase wo mfie dodo sen enye 18. Yes. What you say na say until from 1 year abepim 15 years no omo nya Ghana for on some pen for mistakes na my end bebre na bi ni on some pen for am say platform we what na so a nimdie ne so ye bisa say Ghana card no say you started from the age of 18 until you bisa say from age 1 up to 17 years no onye Ghana ni ana on say ade bo ye ya na prayer na ya gie ni so
And now the bedding yes uncle phone data information because Ghana card me fingerprint ni be actually say ye be information you na abeko. Until now no say independent the 17 years no could be any interest no. Sa na mpasa mchiro. Oh yeah. Would this 17 years now only Ghana card ni be chance could be any interest you. Oh yes. Oh when you Ghana. But what you say? Wow. Minti Ghana ebe ye na che. Wow. Chise Nyankopon pia omo a ode omo bai so mo medi o man we so. Sorry, excuse me. Oh. Edo omo bo man we mu. Ansa na Ghana fa no ntama pa eden. Efra. Na ye hia ba ma se bi owo ma akoma. Bema o ma kuma se wo de bia wo ka. Oh yes. Me pata what asem na se. Matias. Cause se we nya ba ma owo ma akoma. Obo betra wo so na okunalize wo. Yes. But oba de owa yem hihie de ma ne ba. But what asem na se. Yes. Nti ba ma otesa akokọ batan. Obeka ne ma ne nyina afu na se. Se uhu se akokọ eda ho na ne ma hye na se a we call it government. Akokọ to no akeka ne ma hye na se a governance na akokọ ne ye no because what to ne niema finance minister sha trade minister sha we sha and wa manage am mu nyina nya ba bi ahye yi ndi Nyankopon governance no nso de ama akokọ na ma akokọ na hu ha obesi abu ne de ba akokọ bi susu mistake na nkroma che na ese wa hu no ne governance ne ye sanity. Wow. Ndi Nyankopon de sa de we no ede ma ubia but what you say kitten a efe ne jeans da nipa mojam but say ubinya trea but uti so ubinya miensa e just wa be leader wangu de meche no yes ti Nelson Mandela no wo miensa but what you say Haile Selassie Hilimano Samai Haile Selassie Haile Selassie mo but what you say na Matias pa nyina no mo wo miensa Barack Obama no wo miensa what you dem etre no Trump na one miensa o baako Nado e wo baako Lawrence e wo mienu I'm telling you Mahama e wo baako Eli ko it's true Kofo o say Kofo e wo miensa oh yeah Kwame Nkrumah wo miensa wow ha kura na memu ndi ka frem ne ka kire na memu bidi ma e pati what asem na say enti enema bu ho a e ndidi so step by step yes and a spiritual scene wo hia sia na wa kan sa asem na kire ye hwe ne just like that say de ye hwe e what ase studio hey na ye nka say we say no spiritual on the meche no the meche say o sa kokwa keka ne marshal na say a na obutu omo so that is called governance on the meche no ono akokọ ne gina homa president ti ne ma na hye na say ni nyina no Ghana for any ministers nyina na wakom nyina hye na say nti president bia no wonka wo ministers nko an hye wase na wonjai Senator before GHV and Apostle Steve and a Shinkom and common more do ye what dear wura brabom dear wura sebi muadim what dear what if be simile was this abua kuko ewa ohwanen kuko na governance said the beya abua pufuro machine nti ogbo ne ho ban nti wode ne ntaba ne katakata mo ne nyina so ma ne babia ye secure sana governance ste nti se dia mamuo ni ma panyin bi na ono so ma ba bi tutu chiwa as governance na de man no nyame de governance ama nipa ne mo nyina nti wo ahunu de ya emuso na ene maboto wa hwe me se de me se di na hu se maboto because ensem na okan na okasa in a way of simile na ene me ma apostle tie audio we no tie audio we a na yahunu how a obe respond say o man Ghana no ebe ya na se mpanifo na na edi abo yen.com na di aba yen.com wo mo say esika for 25 for Ghana ha 25 no ma me ma esika for no mo network ya kwaje sai kwa me na 3 billion say dollars yo number 1 first person esika ni o Ghana ha what the chance ampofu kwa me na net 1.46 billion dollars ana mebua yo kwa me na second person Ernesto Terracon. One on the network, 1.3 billion dollars. Ernesto, uko $3 billion. Na individual sika o ma account. The network here 1.2 billion dollars.
Kwam na 10 person pedo no. Ukwa 4 person Edmond wono net worth here $9 million. Uka kan mi esese ani wo de mama 4 pe. 4 pe Ibrahim ama 25 no kura woni. 4 pe me de ma 4 no kura no a uka kasi ani a enru 3 billion no a ye kwasere. Ebro kura. Amru 3 billion no a ye ko hwa no. Mesra wo Chelsea for no am team no am beto on sen. Chelsea for team no am on sen. Am on sen 3 billion 3.5 billion pounds. Yeah, wa na chairman be ka kire ese. Okwakoto. Wo kula sign wo de kwa. 3.1 billion. Wo de kwa kwato Chelsea. Na just 3.1 billion no so wo de kwato Chelsea no. Sisa kura be ka chi. Sisa because what to be fan the Japan na kwato Chelsea no me di kwa me da kom. 3.1 wo de kwato Chelsea. Enti sa chairman wo tumi wo sa ska ni bia. Ya kwaje da wa IMF. Bamna. Enti sa ska fu wo Ghana hai. Enti si ye ka mo bom as a team na periphery no mu wiawia cantonment nsaso mu wiawia kolebu ye james ka for sa wo de fa kolebu afiedu fa ye adwuma na te wo kana sa fa ska no fa boy bo se a enye ye enye ye kwamna yeah is excellence na adodan kwa in fact adodan kwa bi wo sika 425 adodan kwa bi wo kwamna adodan kwa bi wo na ado no enti so ntimi hu say na ado because na ado dan kwa Nanado na eti soso enti bi hu say president o say why me twin say sorry me ke gwamna ai wo sisi ya kwato otu ya to ondara bi Ghana Japadie bia ya de se awa je gold obrodi dia one side ya de kwache low yeah manganese ya wo bipo timma sisi ade Ghana for se de aye de abisa galamse so om ga mi etu o man ye gudo dada enti de aka ne ye nompe galamse no wo munya mi entu na o makuya dada enti nsuo ne mfudie no om ne be sha ye na wi akire wo mutwa om ho chicha ma om ho no ka ba ya o munya mi na ye ngu ne preko kwam na wonya ga asem no na asem na yaka no enukure so wati betie reverend wa dwenkyere ne say medasi o man no Ghana no is for sale Ghana now no say you know ya the for sale abohun o man Ghana say for sale abohun enti ye bisa say e de ne yenye medasi 2015 me ka sembi kire me namfufo bi say I don't believe this man called Nanado Dankwa Akufo-Addo. You don't believe him, you don't trust him. Anya na sem atam kwa ne yanto aba but what I say but I say na ombisa me say Steve o die ntina wo ka say we don't believe no na me say me hu say Ghana for the sympathy voting and be boa no sympathy voting sanity e bo abato yes wa kwaso sa ne nzento abrenti ento but if Ghana do that in so about hard na say ya de sa de ne man Nanado na se wentimi mbu o man we dia e te so man we no ejija but what I say yes timi kan no mka sa asema maka na no kure timi kan say Nanado beba 2016 mato abama ampa duwa no mutuma no na ohu say ade bi wo ha ade anya wo dia no na se wo kofa wo kura wo dikura anya wo de but what I say and it is the time I see who say on my way no omo mbedi su no dodo na anya omo dia ade bebre wa ya do msi akonya anya omo dia no nipa ne humobo ne de beja ni sanity but na Nyankopon kan o de meche no yes but I say o say edru ba bia danka Ghana mu yenye ni sei kire ma adwene yenja o man no to mfie na ne mfa ma ahemfo 4 years about one in tranchan kakra ne yenhade no man mu ni nyina ye nyina no yem ponti si bia ohini wei onda ahemfo ni nyina no me pato what ya na say na ubia mbe widi ade obetimi aya ma no kuru o de mechire no kuru mufo no so ka ayamo amu kuru mini
okatwi a mote ne kasa yes okan fante a ohene no mote ne kasa okan kran a mote ne kasa ohene bi o kuro bi mu kuro me ba to what ase ohene bi asenka bi a atonso hene ahensan hene na obi ebu nko mu wi no nyina abe account na ase de bia dia tien say sa Santa Regina na nke de ama na otikoko me ba to what ase ti na otikoko so no ene ewu asanteman na nke kran so na ehye gama nchensa nanka ada so bia sanete no mu wi be account ama hwan enti omu wie a utie de America no se omu ahihye bibia wie no omu ya account e de ama na otumfo be ya account de ama oman no asanteman yes enkran so be ya ama enkraman yes bia be ya ama ne de won de metire no yes metwase enti se yehwe na se de wo ka se bia ampa metimi age asanteman na mahema de so no metimi age wasaman na mahema de so no de wo ka ye no o de metire no yehwem na se ente sa na ehu se na wontimi nya den wontimi ana ba akofo wo ho nya den chen do mu ni nyina yes ana wonti de metire sa na tie ani ntinu se eba ne sa nko bia be develop no kuru bia be develop no kuru wo de metire no then we develop we are from region to state wo de metire no nti se wo yo hene a ye de wa transfer sa santema ya wa wo dia bia me hawo nti wa si office kakraka na ye be court se ye be court se de abrofo no ye England ana America no o se America what ya say nti wa pe asase yantan na wan ka se si wo office kakraka a wo ne wa hemfo cabinet be den ebetama so me da se nti now no ye ko IMF akwaje $3 million share network profit esikafo omo man she sika wo omo still ye ko IMF me hu sta me sinkan asa me bo fu to the stand say me hu adwene wo ye mpanifo ni betrim oh say enima ye huhure wo hu ye huhure ko hemfa de sem je ho ba from me da se but obi hu ko fusoro obi hu ko so say wanya wa da hu da oh de meche no aba bedu se Ghana ye huhure enim ko soro ai bisa hu say sa $3 million ya omo kwa kwaji enti Ghana sa sika no obi ni bi wa ha na wo de bisa hu chema won tumi so obeto Chelsea $3.1 billion enti ni ebisa sa sika we wo dia adentina na ye ko IMF oso wo party na wo so eno ne kire se sika no ma wie ni nyina wie o ma po mo japade nyina ye den awie ti afa na o mo kwa kopa Ghana for de aye den abrewo won tin zam bia se beti o pa mate ase pa ti ma wie awie o de me kire no yes o tachi ma wie ni nyina wie yes enti me ma hu se ma wie ni nyina wie na wo nya fun bia nye ko no na ma san ba ka kire se ene sa dia me ko PZ matisi etoto no kia 33 time bi wo ho me kwa kope 1 million na matobi aye den abra me nsumu 2 million ye den wo ho sa netie me ho huru manim kosoro that is the common sense sika no wo man ma empanifo no betima ye ama sika no yenya ama ye ho atoye sa netie nanso omo de omo so omo nko ho beto wo no ama yen timamufo no ye ho akire na mbisa sa timamufo no ho kire wo mo a mu mpanifo no mo ho ntomo akura wa so mane ma menna no bentu aso mpane to da panyina wa so betena obidi o man na bro ma timamufo ho nto no wasum so they be a criticism. People will criticize you, and every day they will criticize you. But the penny for no, me say madam for bako, every abrache. No say the end yan say ono ni sika onya no per hour e wa abrache no, or the na sika onya no Ghana per month. Hour no abrache no, onya say sika no na e bosome na e tuya na. No correct. Be Ghana abusa won say adwuma no kore wo henfa. No correct. And the youth, 80% of the youth to go prison. No correct. Because of petty stealing. Wakofa board here, wakotwa obi ade, wakoye se ni ajelu omo. Na mpanimfo no mu di abro no, omo nyina na mo free. Emily bi atwam ko hu. Na Ghana ni bi anwi ade.
me pata what ya say yes e chiwade kese pa na bibini a ife ne Ghana ni oye glucose ni na ne chiwade ye krono sa ne Yankopon de ma yen yes yempe obiade a ye de ensa ye den afa sa ne tie na emili bi beduru ya omo ye ya kokoduru ba bi mpanifo ne ye ya kokoduru ba bi de sa enema no store enipa mu but what ya say di ebe store nipa mu na ye chiwade no na nnome no ye den fall upon us yes but what ya say this nnome no egu su dia die na wo betimi aye nti adwen papa kra wo benya die bu o man ni ye no e wo ho a wo mfa wo hu sesebe e ya de tantan yes but what ya say because why ye ade a en fata say wo ye den oh yeah then don't forget to say anytime bia wo be yade Nyankopon pe no o de asotwe ye den e de ba wo so yes o say Egyptian for ye bi but what you say countries be brave am right for nyina ye bi jumbu o nyina actuality a omo ho e ma Nyankopon de asotwe ye den e bai but what you say enti o ma we no ye die ka etime sha se free yankwala brem nipa bia no enye wo benyina wi ansa na wapre wo ye die o yes ka wo banana do ye that is inhuman adwene papa bia nim wa anwene hu yi what you say na say enye se unyini ansa na wadi wo hu de mekire no adwene Nyankopon de ma bibi no na eye bigger than broni de what you say na say eye bigger than broni de omo a nyame na opeso nam no so di before ba asase we so no he was the first person okohu se ne papa da deja what you say in the first come first me da say in the so ko e no ko ya de papa na nyame ma Noah blessing na ka we are the people sa nyame di can bless yen banina na beku boni abaye boni na beku za ko na nka akohu na akata so anka we nyina ma one point na sem enti no wonder say Yesu ya draw ne se bibironi se draw Yesu bibini ko bia ampe ko bia nto ne pepa no kra pepa no kwa nko bia nto se draw Yesu se bibini a enko bia nto because before ya ma bibidwene ne ye kala na wura yetim abro ne doso abro ne wo yetim too much because madam for no say aka say oh my Ghana cashless na ye nkoye no eno kan because ye foundation ye dey say akro no na dua ye kwabrane ne ba no oko school ye say book ni 3 cedi oba fie no obeduru yo mama ye say books ye 4 cedi na maame no so age atuma kwabrane ha ho me ka kire papa no so aka kire me wura me ba book no ye so nkoto no nsi 8 cedi o maame akora ne bi atoso ena maame so bi atoso papa no so yo okay mate me ko adwuma ba enti me so me ba me discan be bro enti ade 20 cedi wa adwuma mo no so ko so 50 cedis ono so de bi atoso se de be ya obenya sa 50 cedis na yere pen enti krono no firi ho sa na eko it's high time a government workers no yam first kan sha o monsam ga ko na akotua de a ukọ anu agi receipt na akọ bank no akotua sika ne ma o monsam mo nkan sika da ne bonsam ma bibifo se bibini hu sika da na adwene ayira bibini hu se sika kuta na enye ne dia akora na ye ne se onkodi but aye ne se roto na akogina wa ukọ card ne ya credit ye ni wo card so chit so yi wo di twi ya pe na ate na ko Ghana account wa na ekowia o mind be ya me enye sika but ye ezekeze kwabrane te roto ho no ote ba akoma na boss ote ba akoma highway ote ba akoma na boss ote ba akoma nti won ko ne se in cars 200 ne ko ya 100 ko aban ho 100 ko ne boss botum o mind no de timi nti sa aban ni beti a only move from sika na age ye hu bebire no na abrofo no mu ko mu krom no mu nsua bi cashless no o mu nsua bi because okobro krom a filling station obi anyina ho ukọ ya wo de tax wa tifiri account mu na wabudi ope one ne ya adwa na asese medasi ade we no ho yo kana kama pa na hyase wo ho ansa na ya beduru hase yes na hyase ne se na nka ya wo wato ho enye na nka ya database aye den je woni ne ja me bo me se ma no
asam na me nuane kan the same thing aka what say se broni kofa bottle kura se keke nom drink na owu at that instant awonyera wo fingerprint ni me hunu ba bi ofiri ye tap fingerprint na ebe yi ni details ni information bi bia tene nim se Ghana card no eno na company for dey be ye the Ghana card na it's like now I had to set voters ID card because you want the Ghana card near there. You must say Ghana card the fingerprint no more there na I dey no more there. Ghana card now no it's like useless in the country now because you nim there there. As some person fe no mo pay bibi e dey gina so dey amaye. I won't say better no more ID card. Send na mesika no. Na kaya wo to ho enye na enya wo database. Yes. Na ubi bia ya dai. Oh. Legal Ghana man. Sanity. Yes. Da e di betua uka. Da ya de wo. Me pati wati ase. Yes. Ya ye ubi bia kama. Sa ayi na omo de ye na omo se yemfa yensa ntoso no. Fingerprint. Di bia ko inside ho. Abodoma na ne ma me be so ne nsa. O de atoso na capture. Me pati wati ase na se. Yes. Enti e wo so sa onyini benya 18 years a na we resan renew. No kono asa koye. Me pati wati ase na wasan renew. Enu ne be boa ma obia information be dan e be ba so. Enti e ho no e na be kwa akoyi se ukoto petrol kura na se wa amfa sika nkokura na wo de ade kofa ban ho na sika no wai ba e betima ya adwuma. Me pati wati ase na se. Yes. Enye na ye cars bebre ID cars bebre Ghana card ese enye we card ese enye we card bebre oba ya didi license sanity emfazo bia ne so nti aba ne sa card no so ekuta ye nyina no omo fa ngu data so ekura okeke what you say ase ye hu sikidi ye hu ye nyina na mo nyina no na social media na mampanifo no ye hu say many of them moye liars you create loot and share moye sa na mo mwa Ghana moye sa mo di o minor penny moye sa mo di o minor bro moye sa mo had a future generation nti that should be ne bebo mu din aka sampani ye bebo mu din se mo na mo ba ya mbe se Ghana mo se moja na na mo hwie gude to ho ma ye na adru me ne osusi ebeye bi ato aso no ebi na mo ye no mama ye na na moja na wa waste mama ye na ma bregu Kwame Nkrumah nko nim say yanko di can the pen guess ese no ko ni baby kura ebe kasa na ahwe yan ma kototo bom because do mo ye na time enu nti no on my way no I say run for your life am so be a sinidan yes be a sinidan and na part 2 etwa se betum mirimu no etwa se Ghana ni bia ujai dansi be part what you say yes anka se be aban ni nyansa etwa se onu asidan na de magana fo no asan bia nwuma efise se usidan magana fo a na abehu nyansa bia adwuma to aso se na be ya nipa ne dadan ni ma wo japade oman ne japade de but wo bete no se nka omuti ilebi ka wo da aban dan ma room levy won hu adwene a ode aba sanity se nka aban ni sisi dan ama individuals na wo ni dan ni bi no akotena dan ni mu sanity at the end of the day no aban na be hu say wase me create jobs man because what one onye adwuma onye sika ntua enti otua adwuma na o ye na ya ban adwuma ntu ofiri mu ko ba ye na abosom so ye na nya fe na o ba be ye what ne dada because o ka say e-levy wetimi atima na ye e-levy timiti man ye dia enti when the da ban any house levy timiti sanity enti wetimi na room levy na o ko ba all levy say we enti we all levy that is room levy so but it takes ubia nyame de fra ni moja say o medi o man so na wetimi eredi sa na ma wenyina afede to so 3 sika ye di tua parliament for MP4 ne ade nyina no etwa se ti ni nyina so gradually say na say o mo say teachers na kola na de enye the right time ni and am ka say the right time say mototo no mamamu ni ya enka ma me ka say the right time ka mo fo mo kwa IMF the right time as the right time there any
musika ne mubosu me pay na like what you said no munyina mo so montete so because na na ye kwa IMF nti ye regulate sika sem sika sem ne nyeye ma ye nti ye regulate nti this is not the right time mo so montete so but what I say yes nti kana na do na yamane month 50 million what did you mention ba wo mi ana waje 40 million MPs 25 million 15 million 30 na edidi so nti ya so sen kofo nko mbaje wo say ko mbaje omonje wo ya ban aduma se na odema se woje awu se ya na ya mo funu yes ufa ba na odi san wo ha ko baka se meje momo my 20 million ya ma 50 million ya mo to mbaje na se wo ye ni party se me yes ana wo ya American na me ya Ghana ni we are all Ghanaians I vote for you yes nti me na mafu aduma na me se amount me ma 15 on pa afiri wona foforo ma me nto aba ma no just a common sense what is I vote for you ti asem ni you mathematics Ghana for ne ya blow ye ho ama sa ministers ne president for no mo fa yisi kadi rough me na mafa waduma oba pa ma chesa me nto aba ma yes nti me to aba na ma wo wie na me ka kire wo se amount me ma wo si onje asan na me san fa pa foforo nye dai enko simple I was sorry it's that time I was simple for no mu say yen ye de mu kodua ho bi amote no mo kwotena no wose mu hunu say yen ye de mu ko say yen ye de mu ko ho de wose mo ye yen ya pede ma yen ye de mu pe what ya sam na say e wose mo ye de yen ye pe nye de mu pe but this time around mo ye de mu pe na mo neglect de ye pe enu nti no mind AC opinion because na youth no every university fie onye adwuma nye ama kotere ko okra ese me kafra youth no etifie come de wo mo nya adwuma nye kwabrane nya sika akọ pija manches de ya kwa na se foreign account mo bi ene sika ni nyina ma pia kogum wo mo wi a na ma de kwa IMF na ma sesa na mo mane ma busua nyina akọ gu abrochire mami se wasimbi be the judge of you mami se wasimbi mitio na do adwuma be no ye magana what was so manage the affairs of the nation affair hwan affairs when we say what to paint Ghana there be the fiade say o kire se kwan mo nkoye akwa ben mo nkoye kwan mo nkoye si that is the black sense with black life and this when we dey mention no me say na mbi so asase if you say reverend o te wono nya hwio oh say okay say me say onu na manage the affairs of this economy into akase kwa ha na che obi na ye adwuma ma Ghana enyo no o dietitian ni o diet keke me da say o diet cafe man ko ya diet oh dey mention no I say diet so mbro o say diet se fam diet se mo bre say ye bra ye bibi e mo be hu say ya ye bibi ana want dey mention ye wie ma mu say ya movie ana want dey mention and so to bu man na me so bu obu ni say ana dey lebia ba nya mamu no dey lebia ba na me che o say wokọ America omo kọ ye nuanu omo kọ America ye nananu omo kọ America ne ade o de me che no omo ka kire wa ansa ne beka so obi ebu man no e ma na ye no me kire se wokra no bebi a wote no o he very tidy clean obai no be change the face of Ghana e part what ya say o de akọ the higher level new level but enye obi a oba na ote o man ne sign yes me part what ya say na say yes eno ne nya mamu papa yes se kamai no ye drew 10 oba na nke ko 20 but ye drew 10 na oba ba bu man ne ko 9 a wo te man ne san wo be di man na bro what ya say eno nya mamu eno nya mamu onye good director yes o de me che no abe share adwuma no enti no nipa say no obaji 370 million a month. He is the toppest armed robber in this nation. That's why robber ye. Oh yes. What this can abra wa nya adwuma ma. Oh yes. True na me ka chiro no. One the toppest armed robber in this nation. What the man otimeje. Sampa adwuma be no wa ye. Ubitri office ko hair condition kura bo okura sei. Ni hu team free. What ya sam na say. Ubi na oya na adwuma ne ade o se o we aban adwuma ne ade kasa aban adwuma ne nyina che se Ghana adwuma yes so oya adwuma ma ne man what ya sam na say good
do oswale anadwo ekoti koku ne ade nyina no de no benya ono man to benya sa 300 something million obenya what a flat star house a hofa fe comfortable living we kaka kwa no mu bi otwetwese e de aba ho ne etua daka but me bompa ise se omu pese omu wi a kura na se bi omu yi obi a se bi omu kojo omu nan a obepo moto amamu sebe omen sebe yo so men senye o yesa na o se yene assassin sem na ne ye kan o me mpanifo no ma ba se rom aso man tie bi o so ase kinagati no man ko bi no man ko tie de ne sem na ne mpanifo ne kan na eye futu sem a ye de to ho se wo ba obeye assassin yie but ne no mo ba enya assassin yie no mbe yo eye ne family yie no obeye de agunu botum no nko abeye comfortable yambu se ho se chairman untumi mbetena Ashanti region omunyina aye adwuma nti chairman bosomtwe constituency na awo yehwe hawa bosomtwe se atwa pansam emfutru obi bese kobene ne ye firifira nti omubai what have they done for the nation we are no esuno busuan wo esuno chairman untumi de ya wo na ne ka kire ne se ombo bra nti mehwe busuan anka se bobo bra behwe oman ya wo na se bobra ya mentality da shit bobra behwe busuan ya anka se bobra behwe man eno nti ne problem ya de timo my Ghana enye ye ni nyina ye problem ne origination na aba no ye de ahye ya adwenim se bobra behwe busuan ya anka se bobra behwe oman me de ateno me ye pie no secret na no ye na me de atepa je no nti no oman ye nti sanete inshire ko school a inshira bra me do ko school o papa behwe mentimi anko du baby me pese wokọ na wopa na behwe busuan shira se da wa kamate nti nyame ya adom ko worobo aba na inshira body sika body ekura ni onyine bedru baby na danitrim papa se me mbobra mehwe no mehwe busuan yes inshira hwe yi o hwe ka me gbo hwe books a me to hwe sa niam we ya me yema wo wa manfa so amaso pa inshira me penau inshira jira no wa di damate shanka kranka kroko secondary school nyina no wa very aggressive tough de duma beto no so what I say na say ti edana dwene me say papa ma me tough assignment e kwasa me yede me ntimi kure kwasa me yede but we forget to say everybody has his own her destiny ti asem ni you bia excuse me to say bia inshira na mo so no ba wiase but nyame amfa na mba purpose say sabio o mehwe abusua but nyame before problem no ba nyame di inshira by say o mehwe abontenefo ne enkrofo bi o mo ye mobrowa on mine on dem etire no yes sanity on be building nation sanity well what is am na say and this me just say Rabbi on me raho yes inti eba ne sana na abaya kura no aye very tough wo mikoko no mansa mikoko no adwa mikoko no ebi diaba mikoko no obabana se wa hwe ye na makwase bi konyemo beto kanka me do ko school no be ye na be heme na da oba ni trim why very aggressive to secondary school why tough nyame ya na dom no pass out to your juma no benya assembly woman first one buradi say one mo de sha ase assembly woman bi o kwa ho bi o betom good just because me da say na say side time say efie foundation efirifie ye di adwene nyina ma politicians no so a ho be the problem ni bi so firifie ya grumi o mu firifie no mo de aba bura politics no because all kono ya ka kire president say akonwa no o se sike wo nti ko na bi tuatua aka na ho no to okono o mu de ne sem yinu minister ye campaign ma wo ko ne ko pesika bra ni to de ne sem yinu na but broni ye de ahye na adwene mi say hey ye man ni ho hia nti broni
uko share police ni bruni na ogina say why mistake na akoya I'm sorry why you to talk about shoot but ye be before as I'm sorry ni a hobby I'm sorry no a hobby no wonder say the bruni na yesu picture say the bibini pa to yesu picture no say yesu e tuntum say ya enka me yesu say yesu calendar kranka o mo beto tu kra say because we bible man yesu buy na bibi man mu an on Egypt ni yen say na Africa ba de ntini anye no tuntum be ye no kokko say ye no tuntum ka calendar no go bie no beto oh say reverend o man bu no ho eya wa wunyansa na obetim de bu o man yes enye de ya twetwera to ho what is am na say yes eya wa wunyansa say bia nyansa wo tiwe because 11 any constitution but what yeah man panyin ba no tena se dwene ko se de keka kon de create levy na yemfanya sika ne yemfanya ti yenyansa mu ene de yenti de ma wo antimi anya na chese sebi nimde na amwa but what I say inti e kasa amembu no eye wo dignity wo nyansa anyway ni pidie kuta o yes a wo di fru ma me yemba asaso we so na wo de bebo wo man no wow enye sebi school a wakọ akeka brofo ne ade but what I say na say na Ghana for cry ye pre ye Ghana for katwi kasa ye ka hanta kasa ye ka nzima kasa ye ka we ye ka wasa kasa ne yakofo obi o ka broni kasa se oni ye so you know what that is common sense ti asem ni you so what the tree what say so what the tree ah masa asem na o kan na me yakora nana do the tree me say how many times in one say wa kan twi fluently so bia mo na man o ma speech asem na o kan mo di ade bo ho me say me bebe wetena bia me kan okre o ma speech o ka asem kasa be no kan sorry na brofo you know this means onya Ghana ni kasa na do kan enya Ghana for kasa wo ono kra watia mara ti ko ka brofo onka twi nkwa na wo ye die ni Ghana ni wonya achimi ni achimi kasa be no mo kan ko ka kan me da say enti ye woni man kitin bo ho say no mo di lutu you na woni nsa ya ka bro with the martin tews with this way woni akaka brofo no nwonran na layman na wo ti abonten won ti pese wo kasa te say Donald Trump ti asem ni yo Donald Trump so ono ne culture ene ne blood language ene o kan because Donald Trump no e me ka say o pese o ka twi e woni krom e woni speech ase enye possible aname boa eno anu aka enti ka twi no omu speech yo mke ade no omu ntwere nyina twi na kana na do mbegina ho enti reverend my Ghana e wo ho my Ghana e wo hope no na me chekere no but wa dwene maso because I told you I'm tena na me raho bitimi tena say my wo diamond magazines be everything just because your language na wo de be ye de be ya na yesu kukura e wo me actually speak English e good die no and na me kire wo say se be ya sa ne me ya se delete ni put ni nyina into incinerator to that China ni na so de bia kwaji mu loan akwaji loan no oba wo se yin ko se so hen wanti brofu wanti waka ko ni baby mo so mo ba fa na mo di enthuse with this and booze and this and this wo no de respect e ma nyankopon so ni ma me kan kire wo ba sa na nyankopon hira China ni no as you respect your language no na me so me kire wo se wo ti azam ni na me so me kire wo se so ma we be ya sa brofo na wo ka no pipepe we pim o nyema bi no munyini nyina mfiri ho o ka o speech a wo ya Ghana ni wo ya chimni wo ya kani ade na wo nwesa twi ni mu ho e ma me na na biti fotiri kobodua onye den onte obiti what do you call it odumase ene nsaje so a ono so ntimi nya den entibi me pato what ya sam na say ye tie programming ye krom kasa na ye de ye ka nti layman do tip market wo kura nim say IMF buy
Yeah. Na sa IMF no e mean GTV ye bie mu amomate ase. IMF no kire say International Monetary Fund. Yen na omo kire say omo ye donkuo bi a ewiase nyina no. Wo ye oman ya aboafo ku simple. Wo ye oman a like what do you see ka ewie no? Akodi ko hwia wa mobra no ko hwie mai wa ko jiska no mama me pe support say so mo abachiro de wo de be wa mobra no man a wa mobra no Ghana ya call the 17 times ya mobra sa 17 times ya kwa na diska hwia de sa ko ayese wa ko sire obi ade o ma bia godi wia na abas me say de bi aya na botra wa you people should bow down in shame because I say on my end and I'm 64 years, 63 years old. You forgot I got pension. Oh, say Ghana. That's a story. You bring in your Jumadia. Young folks were saying, you need. O show my omoche we she nyina kasa be no mka. To be a curriculum kasa. French. Mo. O my be 4 countries say 3 countries e twa Ghana she nyina. O kasa French. Yeah, French. Yes. Ti asem ni yeyu. Enti ka Ghana ye senke peniye ya na ke pass no dwe a. Na ke kase e jai bro ni kasa no. E de tu ba bi. Na ke sua French. Na ke ye ni sua French. Na ke ye ne sa country ni nyina ba ye ba ko. What ya asem na say? Na ke Nigeria ba ye neutral. Because our country ni ke hu boma ansa na ye beto Nigeria for population. What ya asem na say? Na ko mama ba ye neutral. Ene Apostle Stephen a atwetwe nkomo ni atwetwe akodu baby say we ye bibini a also very careful. Ye mpanifo no baby omo twetwe adwene ko no mo waye because say yene o say yene ara ya assassin e abodede a moja nanan mo hwie gudi ato ha maye eduru me ne wo so se be ye bi ato aso ye misa say mpanifo na ma ba no a o ma betena so currently na o mo ye bi ato aso ana aden na nne no ye generation aba no obi a pese ono nko enya ono ne family Nicola family no nya comfortable the broni na ye kom krom sa no mo kikire o mo man na nka mo panifo no nka mo nyare enko relax ho nka mo mmere nka sese ye kwa kodi holidays eso ne no mo sorry am sum kodi holidays o broni krom won say saita man ka waso ka betena konyan so a ne ka tse op holidays bi adi no krom so ye o man ni ya obedi holidays o krom enokure reverend tire wa adwena me da se o say ebusua bi pa ohene kura sisa ebusua no so a ompo bi a sebe oni mama mre bisa on se die ntia oni mama mre se ne be ya ontoto amamre fom yes nti se ye po bi kura ma na be du oman no so atwase ehu bi a onim Ghana yi onim Ghana kasa no ote Ghana ase ohu ade a Ghana fo pe enye obi a sebe wo no akotra English aburuchiri yes no brofo no ka the life nyina ti se bruni but ono so onye bruni ana onye bruni ni ma so me pati what ya because na Ghana be before you wa na empro no mo wa brofo no e wo bruni krom wo fa ahode ese ne ye because the pro nam ne ba bi a you comfortable na ni age the same pro no de ne ba Ghana mama ohun bibini afuma wa hu asem no na che se wa hu ne se land we no obesima ha de berew be ho de ye nka ohu point no aboa kura hu se ye nya before we are not safe good enu ntino enu na ama Ghana ehun kire ye no efise nipa ne ba obey rally dia muntu aba ne mame no wa sheda aka san nsem na dia confuse nipa adwen but onya wi a because say sa aka sa na de ka kire se tuma no na obeka kire wa na hello before GTV ne Apostle Stephen atwetwe nkomo ne atwetwe bia bedu se ye peka na pomasi bre o man se be yo se nye ye firi me ne wa ye wo he ya na o man so be ye dia na ye se adwen kire ono de ne dia ba me de me dia ba nyansa ni ba ko fotim wa kire ye strategies bebre anke ya o man ni be ye nanso ye mpanimfo na bu o man ni aguso na mabusa na se enti ko man ne be ye ana o se bibi ni die senka ye man adwena ye se ye adwene o man no honye nko an ye dia anko man ni be ye nanso o maame a wa wo no ono wodu ko school na ade odi se otiri se Kofi Kwame Akwasi kone ko yeye never behwe me anga se kone ko yeye never behwe o man enu nti na Ghana ya beduru pempenso ya duru ye nyina mindset na ye yen nko an ye be ye nko an buroni so mindset ne ye
ko na be ye na be boa oman ni no oman ni ye ti bro na edwene man no ho no na bibi na edwene ono ankasa ho ye problem pa no reverend enye za na na me no kure me da say wow no kure oh baby edu what you say yes enti wono nipa ne ka English gu so no na asem o kan nyina wonte no oyi anu akutun ni ahweba no say enkonfo magimi o asem e kan nyina we dey boa me ntwa no we dey buro ni bi na ne sika yera ye ene wo si bibi ni nkọ hwehwe man lo titi ene wo bodawuru na buro ni di e se wo si buro ni kwasia bi sika yera se wo bibi ni a wo dey onim nyansa na se wo dey bebre na ene na se wala buro ni zuzu dey jo se wala wo dia se tinu ase wo sewala enu bi na mpendufo ne ye sanity reverend oman we nsam no wo kan no bi ti baby o say oman no eye ne dia o de mete no but oman we no enye obi adia ye nyina ye dia yes nti se wo se na ye ntena wo se be ye den be se oman no da bi but what you say yes e pia se e put into the right way ti bi de ka kire wo se e natural sense ene edibu oman yes enye school na wo ko no natural sense ene edibu man yemfa school nyansa entu ko fa para square de betena so de bebu man a enye yi eye nyansa fie nyansa ne edibu man natural de nyansa nimde anyame de ama ne edibu man yemfa para square sanity na diplomatic ose enipa miensa do 3 people say enipa miensa can clear a plot of land of 1 acre. How many people can clear? And no, you mu mine. There's a nonsense. You mu mine. Name the parts of a grasshopper. You mu mine. You defeat. What you say? Yes. Ti, nema you showing you now you're rubbish. Because we be on ho. What did you say? Yes, parasite. Chira kura no kwan fa so yes stopping chair. No school. When chira kura no kwan fa so a ye ma light timi so. Yes. E class 1. What you say na say? Yes. It is the hard time I show ye she. When chira kura no e class 1. Abro was 7 years. Yes. Nan kan itim. Yes. E di fufu won wo de meje no. So ni mo ma ye. Me da say. When chira kura no kwan fa so twa wo ma. Na ye tie. Yes. Na munja suit na ye dey. Yes, she no fa so bia no so. O man we won say Ghana asase no. Won say ye to abama. Remember, when we asase we say wa share talent so ko school da. There be. Reverend, contest ni antuma we. Contest ni antuma una we there. Come your campaign manager. Oh, I will win. Because me, say me flow say bla na me ni umu man ya. Masa me mo 20 million month ubaje. Oh say wa di be friend. There's only be dia no. Vetting, intina vetting wo ho. Yes. Enti converting na bla na me fa. Ministerial appointment no. Ba converting. Ni be di ka kire mo say nipa na wono no ba vetting. Yes. Masa, munfa se mi se bisa no. What you say my reverend person chen we say onu so be president ha. Enka appointment ministerial appointment no ko be convert na ka chen say vet na be ko no. Me be fa wa me mema 20 million bosume. Obeji. Onye de en convert no kra ha. Because ya ban aduma ya ma no bi a 15 million. Sanity. You kra oji 20 a we twa no 5 million. Yes. Ko sa tie condition. That is the clear cut. Bo se nyame tesoro se. No ni aje. Me me ho se me de Ghana for ba asase wi so. Bi nipa ba ku tumeje 300 and something million. Bosume. Ontua light bill. Ontua water bill. What free. Anya papa. It's no good. Enti sa niema we nyina stop a Ghana e be tia pansam kora. Ye be su sen, ye bom pa ye sen, e ye foolish prayers. Yamintie. Because solution ni wo ho. I'm telling you the because truth. me ntwa no reverend na me sia sofu bi ho ka che say solution now no wiase na aduru solution no. Now no Nyankopon enyo na solve a problem am e bi what the solution na go ama onipa. Said this is the o say wo fa jam yenu na permanent so ma be de o pa tram ka hiri baba ejani num da wo ba hiewu what you say what the solution na to ho asase Ghana asase eso pa wo eso udie de meka yes asase a nipa nteso nko a eso sene de e wo sa Ghana we ma yes eso sene de nipa ye de eteso nti aban de na se we isirem na wo ho ko Ghana ni bia fi a sebi obi a wawo nwotwe ti ni yi a ne ba pani ebi o wo be 12 years sebi na one maame ne da na sebi o ye di petition ayi den
Asentem. Oh, they make Yes. that is management. Oh, inti Ghana ni bia manage the lifestyle kura no untimi move forward. Yes. To always be a Ghana ni economy nsem gu Nyankopon so. Say di nti no de ne ba o man we mu. If you say one check petition untimi nda ne dem. Kwa ne ba boy e wo 12 years. Ne ba girl e wo 12 years. Oh yes. Oni ni nyina ne bu. And good baakum. I'm telling you about that. And no cross na aka. The natural disaster. Remember be ma adwodwo. Anya dwuma because of petition baako ono oya giri kwabrani atwe what you say na say inti say wa anya ne saa enye yie yes inti kakra bi na nyame ye omo adoma omo maame no nya sika beda sikem kakra no no mutimi sidan ye omo ho se ne be ye omo ma beda ho ne ade me pat what you say na say yes but dodo na no ukum krasi ketsi hontanse mo ne ade omo nyina bi wa keti sanity enti bo so omo nyina always na they talk against God nyame so odi ya wonimu enye tirimupo a nyame de oman we buy no but what you say na say na say wo se omo di ya oman rade omo di ya oman panifo no say onu no onim tienie yo onim se Nyankopon na ma sa na ba no so be de obibinim kwa aha no ka awrade be de kwa sanity onim se Nyankopon na ma sa hawo na ye den aba no so mu ana o si de no nim say panifo na de hawo na beto ene ne so fo na asem na o kan na no kro wo se oman na ye timu no ye sori akotena so de giri what's the solution no awrade wo de ato wa wie ma me nkyereo Nyankopon na ne subject pa na wonim pre technical skills ono de bo ni wiase nyina yes what you say na say yes tinie yo pretech sanity o se ewia nkwa ha na ye den ekoye mfie mra na ye den owie na ogbo abofo ana meboa na ogbo onipa yes eno ye den enye technical skills enye agriculture wadue nuania planting for tree odi can prepare bibi ansa na obebo nipa what the point na say Nyankopon prepare bibi ye den ansa na obebo esi ho ansa na obebo Adam and Eve in the wisdom of God no etwa se otimi prepare bibi ansa na odi nipa ye den tine Nyankopon nim se nipa beda na ho o de meje no obedidi ensukom bede no nti kasa me bo nsuo ye den eto ho obenya nam awi nti kasa me bo nam ye den nti oyesa na yema ni nyina that is government nanso yetie man mu na mo de Ghana card aba abra munim se information no kura any database kura ye dey ko ye kura na omo free from 1 up to 17 no ye bi se omo se omo ka Ghana no ho ana so omo nka ho me ba na ya wo no o ka Ghana ho ana because oni Ghana card me da say enti ono no Ghana no won ka ho bi wana adenti ni start free ye che bibi mi o se na me break pa ye che bibi an kura nka ho ye che bibi ne ka se Ghana fo nyina magibi ni what ya sam na say o man ka ho wa kuta Ghana card nyina bra wa oni bi onya dai onya Ghana ni me da say eno so no common sense nso kire say ansa no ba Ghana ni na che say yawo wa ha na nipa na yawo no wa Ghana ha no na onne sa Ghana card no do you have sense Modi amon fa grammar na ntrasoro what ya sam na say modi amon fa grammar enti do you have sense I tautology ti asem ni yo mo say yawo nipa no wa Ghana ha eno ye Ghana ni number 1 no number 2 what ya sam na say enipa na yawo no wa ha na wanya 15 years no on Ghana card wanya 10 years on Ghana card wanya 3 years on Ghana card o 2 years on Ghana card 1 year on Ghana card enti wanya Ghana ni esu yawo no Ghana ha esu yawo no Ghana ha na mo ko wo mo bonyim a na mo de mbakọ abrochire na yakọ wo mo man wo na ya man citizen card America eno de akura no wo ye citizen se ho ne Nyankopon te ha o se he on fin o yakafra mo o se de bia mo se mo se mo ni mo twetwa o mo ko abrochire mo nye mo yere na wo Ghana ha mo pe citizenship ama mo mamu abrochire na mama na ko wo ho o wi a na ya broni na hunyansa se akura na ya wo no ho no nko ade e wo so so American ya wo na wo ya American ni but mo ye Ghana card wo ha de a mo ba ka kire se wuni 18 years a wo nye Ghana ni because Ghana card no wuni 18 years a udinim reverend oboki ne Ghana card ne kwa yesen komo fashion 2010 me kan sa same way no man peni ku for na ebe ye me ko di lie man kwa aduma
ana meka sa ade we o mampani kufo be yi ontimi nye obi ba obetu agu just because etwase nka almost start no nke so me ye ne sense of omukọ door to door no mu rewre fi o so me din ka be ye no mo print paper bibidi man ana me bo date ni kire me see 2010 no mo print paper ana e be to dem ma na ehu de 209 210 ana me kire say me be so hu say me ye pure Ghanaian what asem na say me kodi lie e obi krum man kwa adwuma meji date to ho say me sremo me kwa me Ghana card me pat what asem yes ye dey lie dey ya dey be di lie sa but me hwɛ statistics na me hwɛ sɛ ne nneɛma si kɔna na me hu sɛ no ɛmoa enkodi ba bia efi sɛ proper arrangement no ade bi wɔ na mo start here hwɛ sɛ ohun yɛ sɛ ohun sɛ ɛyɛ inferior ɛnyɛ adwuma nyɛ papa nti ka hwɛ sɛ ohun yɛ ne nsɛkyɛ we sɛ na ohun si yɛ census no wɔn de me kyɛ no hwɛ sɛ ohun kɔ fie wɔn de me kyɛ no door to door home to home ebi as 6 months a what you say you register Ghana ni bia say na wawo ba ne ya register no obekọ hospital na ebi motete wo agogo ebiti wo g ebiti wo aha ebiti wo konfanachi ebiti wo ba bia mato ma peten ene se phone kura na o capture na mo ya one software great one for Ghana ana ECOWAS software because on say ade na mo ye no so mo say international bodies Africa for bi by 5 countries ni aka ye ho abom ana me boa say you say Ghana ka ade no so ECOWAS ka no see appear go so ECOWAS but I say but yes Ghana card inti say ye J card there adenti yan kan Ghana card na yes ECOWAS card e pedi for no my confused inti me na mete ha no a me nko school nko du ba bia no me kuta in spiritually no ma bo masters ansa na me ba wi ase ti asem ni ye yo inti se wa manya nkopon ama o masters degree abra oda o ma me yem ne wa mfa mba Ghana ha de wo ye bia ye kwa reverend dem dey am dem say so man ade oni dey dia da bi hwe on se edu level bia on e be kakra no youth no e be kakra no youth no on be sore o mo sia mpanifo na nka mfia o pa e be kakra no youth no on be hu se mpanifo ne dia bro to the sense and then krano mo banom they are very very intelligent to the sense mo this kan mo hu nti be kakra no obo se kwabrane na ma hu panyini bia ho opega na dustbin no de nawuram mo so mo diabro because sika na mo gye no mo discan kra ye de mo gye na ewu mo discan kra ye de bi sanity mo gye na ewu no mo hia sika nanka youth na afi na ohia money to say ye de be create niema ama youth na industrial brains na buy adwene na youth na ye kronfo sanity youth na ye armed robbers youth na ye drunkards youth na ye womanizers youth na ye scammers youth na ye vagabonds ene mpanifo no enjoy akokorate me pagya 14 billion no da kotoka ba ko e de man girlfriend o de be ma no just again nsu free him to de aboa no na ye to ade na wo se gomutimi ye no omo nye man am nkyere wo from kwa am nkruma hu ableso abepum JJ Rollins nanka Ghana ni bia hia ni wages wo hia just 500 cedis and I can say 50 cedis but I say Ghana ni bia hia say asika no so nya na bosome a ni wages no no a on ti hia da from kwa am nkruma abepum Rollins so na sa asika no na Ghana ni bia ye den hia senka wo Ghana ni futuo ma pese wo hu kra 500,000 sana na ye ka no na dem bam akowe skani enti wo wages 500,000 me de 500,000 me ni mrew ene okuto muko na mso mukoto me nyaado a pepepe o de meche no uduga obi a betimi abeto a sika no kura bu what you asem na say na from sa kwa from ye nua Rollins yi so ye papa Rollins bepem kofo so na Ghana ni bia hia only 10 million. They say they have a 100 million. Meba good 10 million per. Inti nanka Ghana ni bia kofo ableso unya 10 million per we skinny. I'm telling you. Ubetimi manage asiu dan one room Adam kofo ableso from 99 2000 are coming down.
wo 10 million oh account ma wo yesikani utumi si fie complete 100 million kura be what you say and from kofo satam na de ba besi mahama so Ghana ni bia no say unya 100 million pa obetumi survive say amana o ka say obi tonton apple e wo kurom obebisa na o se mikuta 5 million no manage ndi say ni pa no say o man 100 million na de no ndim fanye obetuma ye niema bebere remember for what me point na say nti fanye say nke bia sa o musika na o mo sabo mo bo 300 million ni ade no because how many people na betima chama mo e wo man Reverend yeah chia me yo chia what dey chia ni mechi obi bia wo hweme na mechi amia me bra prekope Prophet Peter awo kwada so degree studio me ba adepa shela mechi awo Amara Debbie mechi awo alias Mreku mechi awo me Archbishop bako apostle Archbishop Louis Abuaje Worldwide Evangelical Seminary Michiao na michiamia me sofo pon kese baako OB4GH TV michiao tia me na me ra ho michia me anso mabusua nyina ade atoye ni me ma me twotwo kese baako OB4GH TV enya yi kese pa because ya maame ya madam de owo me amedeti he sa Erade afre no sanity we dey na be ka say a call to glory because nyame na ato ne sa afre no enye ya anom fo dey na oye nyame na to for because we dey oto ne kon ne wuye sanity e shira we no ye tapu bi sa because enye easy say obi be do 74 years the nipa wati me do 74 years no na chere say nyankopon enya daje ato no kon afre sa obo mpa ma me last one na no de wu ko 1 month ani o ka se me ko eye bi wo yes mi duru ha ya wi bibia wi tam na so ma fa me bag atom so for ko me se ma me ko bra ma me mo mpa mo na mi shira na ko pani for no mo ko mu hu so mo ko me se yes ma dwena ma so da ana ma me san afre me bag na me ko e ko jena no se no o de o so papu ma me mo mpa mo me ma me so me nsem Erade Nyankopon hyirawo wadwuma wuyi de obeka boni bia fa hu bia no Erade mfa ne kwa asamado ye adwumadie no nyame na de amaye o maame metum ko preach kobo mpa ye obi yale kra at the age of 74 ni nyina na odaye me say 74 me maame ko preach comment te sa sole o ko preach ko ne kurum ko preach wa man time ni nyina eno de be wuye no what ya semana se eni ntiwia se na e wo no se nyame de bibi mawa twase wo yansa na waye dey kwako enti mabrowa Erade mfa wonto Abraham akoko ya maame Nyankopon mfa wonto Abraham akoko OB4GH TV ne entire crew ni nyina no say may your soul rest in the bosom of the Lord because say Nyankopon kokum na wo twere because wo de adepa ba wiase na Ghana ye nyina ye didi nyansa no nti Nyankopon na Odessa aduaba ne hyew ma de ba maame aboajewa may your soul rest in the bosom of the Lord God bless you that's ene obesati enka the name still remain above for back up God bless you obi o interested so be support the program na bia no so number no 0546293516 come and support the word of God and God will bless you bye bye.